Podneta je optužba, jedno je prijava, optužba je već sledeći korak. I ovu jednu, kaže ova glumica koja ga je, porno glumica koja ga je optužila. Mislim da kao što prognoziraju i neki američki mediji i analitičari, zaista moglo da dođe do tog do nekog građanskog rata u Americi. Dobro, teško da je sada moguće. Glavni odgovorni urednik Informera u zatvor i to ćemo vidjeti u ponedeljak. On će sutra ovde biti moj gost zajedno sa Ljiljom Smajlović. On kaže ovako, odoh u zatvor zbog istine, osuđen sam jer sam rekao da je Jugoslav Vučićević. Oni kažu, novinari N1 i Danas su napustili konferenciju. Je li ovo farsa ili nije farsa? Ja mislim da nije farsa. Pa to ne može da bude uvred. Dokaze, po svemu sudeći sud... Zatvor. Što vi mislite? Pa ja mislim mora da se podvrgne i vi budete malo porota i sudija. U Ukrajini najbolje pokazuje koliko je štampa generalno slobodna. Vidjet ćemo, znaćemo prekustora zapravo da li je on, sutra ćemo naravno vidjeti, čućemo od njega sve što on ima da kaže u vezi sa tim slučajem. Ja sam ranije zvala i Dragana Vučićevića i Dražu, pa Draža se nešto nečka odvoumio, pa je odlučio da u tom trenutku ne želi da oni gostuju zajedno, ali bi svakako voljela to da vidim. I ja, naravno, nažalost i naslovnu stranu da je jedan od kandidata dostojan za predsjednika. To je isto otvorena podrška. Ali u čemu je... Predsjednika Srbije je u glavi. To je njegovo pravo. Nekada vam bila interesantna ova rasprava u vezi sa tim zašto je u jedna rečenica u Južnom vetru se kaže da su neki ekološki aktivisti potkupljivi da dobiju neki novac iz Amerike ili ne znam već kako, pa je Aleksandar Jovanović Ćuta otišao na tu konferenciju Miloša Bikovića, da mu je Miloš Biković rekao, pa čekajte, kako možete da se raspravljate sa fiktivnim junacima? Kako smo mi došli u tu poziciju da nije moguće? Jer ja se sećam serija nekih vrlo poznatih, vrlo dobrih gledanih serija u kojoj su i neki funkcioneri, gradonačelnici i tako dalje predstavljeni u najnegativnijem mogućem kontekstu, pa niko nije rekao, pa čekajte, jel vi to govorite da je sadašnji gradonačelnik Beograda, ne znam, ovo ili ono, ali se evo desilo to da su ustali svi i da su zatražili od Miloša Bikovića, od scenariste, od reditelja, od svih članova ekipe da se eksplicitno izjasne da li su oni protiv projekta Jadar, da ne emituje tu seriju. Ovo nije ništa što su povezani sa njihovim. On je Ćuta je poslanik, Vojislav Šešelj lider radikala, čovek koji se čini mi se u ovoj zemlji najotvorenije upravo